Nukuru umulan biti magsusuay at tapurimana Toriri mo Gato sinruwala Kadakatongo Haruson lihon Haruson lihon Nung kita balon Yesus Kristus dari koromo Asoko ira Sino Kadang ketemu Yesus lusong lihon Kaya sanang kaswaban kumadati din sanan may taka pati lembusa iti baktian na kaswaban bay no miyampay dat magisisa takad iswang samaya. Kinarahingan asundu iswang kerajaan sorga kaswaban iti sikaw yahay dat pantamangan no sa kadung no gisam makano he pati lembus kagutit kay sisan dat sumambayang kaswaban iti ikalansanan do alumi sa piramutan asanongot kain katandahay gisambuan nuno na pahit oraitan embulayan dahil maya dat panambarasan kaswaban bayno nga atibus kasandat iswang pasyan dahay kanu dahay dat papaindalan mangigit miantok di karohyan tinasamayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Iyo sanong kaswaban kumadati din sanan puji Tuhan tu kanu to kakagud kapag yampay kaswaban na bayno tadaon po bayno nga hopodom 2 hari bulan hopodom 2 tadaw tulan ko hopodom 2 12 21 alumis lah hari bulan na bayno gi tumanud da padahdot ay nurid di perancangan nga bayno dagyahit tadaw tagayad di bo nga iri nakantohot rencana kinarahingan dat nako sunsuri ilo no pendat hari bulan ilo berasan to kono pod ay hari bulan na to modilo bo ka nga namadihit paunayan namadi magalimumud ano kontok berasan namadit iya di jadi intangan na podilat hari bulan nga 12 miagali dit piro-piro po tadaw ta ko pupusan ti taon na bay no tumbayan ko agumu na ipagilitan dati dat mangukab minamaguli kagud dit buk nga ipinintulis santa bidit kamuyan takad iman-imanon cita-cita azam harohi nagampot harohi amu irin nandad umbalan nandad bulid igitan mo taon dapan ka bayno na po tulo na po panambarasan dati nga igitad o girot payngunda kasari munda kasari ako di kay lod nunuh madilot bersedia do dusun nilo bersedia nga sa kirana po miyagal ko ay langkah-langkah dat kuntaw o munda lah paymunda pasang kuda-kuda igitad o girot pasang kuda-kuda paymunda kasari ko ayat dati kaswabon bayno numan paimpoho dahilod Wahyu 3 buk katalu ayat katalu mantadidi soroho no paingkuroh ko dot nakotarimo nakorongaw tanudo nari taubat no tu sakira na pod ako mintong-intong
rumikot ako miagal manakaw, iya na po nga ako kailoh dat timpu dat karikatanku sigog kay karikot kumadia. Iti na po nga ay pason kumad jemaat dahilod Sardis. Pinapayloh kumadati dat mintong-intong natarimo na dati iti boros sa kinarahingan, tanudan dati tumobat toko tu sakirah namatid rumika tay kinarahingan, sakirad miagal ko karikatan pada ko miagal manakaw tu aailanum sangira, harati kamayan dat ay tiba-tiba sigog kay tay ko sikog kay munigo it aoy ngatan. Ilo not aoy ngatan not ay asaru dat nuridi haron dat kosimban to kono pod harati kamon dat aoy ngatan mo ki. Harapiro-piro pagangatan do hiti dot karay ti lokamon dot paingigit kasari to ko kinorohingan, boros-boros kinorohingan, paingunda kasari to ko, hinggad ino po hipagangatan lo nga bertobat gumuli to ko kago kumakinorohingan. Kamayan dat piro-piro tadaw di nakatalib gisom dondo nga iti na po pagangatan datim tobat bertobat. Kadada gisam buat apasan to ko kara iti lokamon da bertobat. Kubasan bagyad iti kay oy on the town dat ay ilo na dagyahit man to ko lah bertobat. Kaubasan na tulun, kaubasan na dati dat iti koy oy on the town nga iso o kasiwatan dati ay popombangan dit santabi kontok. Pakon na po ko iti koy on the town nga iantakan dat tadaw kinasusuon. Jadi kapisanangan tadaw kinasusuon munta kinasusudi bay no. Tumbayaan ako dat hirih nakagud hari kamon dat buka buku baru popondar ko posyon isuang da karohanian pananudan kumakinorohingan impunan kuno di poingka ka. Jadi iti koy oy on the town nga apa tu ti dat to kay insalawon dat may da di tawnom tumobat to diti ka. Orikot nun dohit Christmas. Iti Christmas nga iso iot ay kontrobersid agayo lobi pon dat isuang dat denominasid Adventist nga rata-rata dat tulun da Christian sayra na pod orikot nun datit ay tadaw Christmas papaharoh ta kanon dod isa acara kalimpupusan da taon, acara karohanian, acara hilag gereja nga hiri nagid okito nagid daturas ipit kumbal ko bulat ngay mangirad dati katumbayaan ko denominasi suway nga kaubasan na iyo di koy on the town acara gereja kaulain na kopyo nga sukur na kaulay sukur na to kongoy kasari kumbal pakopid may record puji Tuhan lah dahara po tiyo di nga ino pa'y pagangatan dati okon na da ka yun nga monikid timpu monikid kasiwatan secara pribadi haradan dahi tamodon dati dot ay monikid toko dot gumuli tumobat kumakinorohingan.
ino pa'y tulon-tulon paingigit om paingunda kasari nga noretanda haro piro-piro kaboboyhon. Haro kaboboyhon diolo om haro hit paindalanon diolo memang apatut demi agalidi. Kapag ulo na padhiti nga ino pa'y tulon-tulon paingigit kasari kinorohingan berpegang teguh kepada Tuhan om paingunda kasari nga iolo na padim apatut do kotorimo dot bahagian do isuangget Yesus sairat iolo na po nga momogompi do katumbayaan om nagi iman diolo mantad di timpunan. Pagangatan na po dahiti nga sairat na po iati na po hom momogompi toko dot katumbayaan kumakinorohingan. Paingkuro da ko yung pengalaman do kaposiyon dot momogompi dot kaisisaan kumakinorohingan. Agumuot pagumbalan ko ayso. Suwayo mo tigyarid saira no pod ay monopot to kopiyo dot momogompi dot katumbayaan ponanudan iman dati kumakinorohingan nga haraduo kantakan kumoiso okon nagid musa tumo diti pagumbalan. Okon na po ko pagumbalan nga ay ayso no hikotogil-togil. Common ko na pod ayso no kotogil-togil nga ayso nakasap. Rogon nga nakasap dia. Nga ino po hit imi boboyo to iwoyo sa huyot. Om hirih nundod agumo ikaratuan dati. Saira na pumumagompi to katumbayan kumakinorohingan. The point topot nga iri nagid akon nagid yadit gumumu nagiet koing goritan kasusahan na abantalan dati. Nga ato koy insalaw na tiyo di. Tu iati na potihom ay nasunudan mantad to kunod iti na pupumagunan nga akapyontok dot akapisudong dot korohyan di kinorohingan. Buli jadi karatan to kunogi. Do sayra monopot to ko dot momogompi dot kay sisan dati kumakinorohingan. Iri ni kumon kud to kay insalawon dot karatan ko natulun. Oy, dia malaikat itu. Kanot tangolo na mumang dia ki. Uy, dun anak malaikat kano. Nga iati na po nga monopot. Monopot to ko tumano dit nailanto ko. Nga suwayo pangintangan do tangolon. Om sahira no po dot ay kotorimo om monopot to ko dot momogompi di kaisisan dati kumakinorohingan. Nga ako na ni dati irogon nga akon ko mundorong. Ay rogon akon kala. Sayra na po kita siya nakatobat iti sa sangulun. Andadadon to ko po. Patanus-tanusan to ko po ka. Miyagal na madati po. Kumbala ko di hari Kamis. Hari Kamis. Minay pagano bahungon ni pangkuot. Jadi sayra na po dot may kuno sukabay bohongon ni di. Kasukabay nga to kom ananaroy har kasari sa kakiot barus. Ka iso no hit agi gina kinorongit to orongit. Gisombo ipiahit harit miagalagalo raso kumay dilatulan pinsompo no turos harohi jaring nga oris nga ako. Yudit kakakangay ako ay maganda kasuwa nga oris nga puro tuk orongit. Paingkura di may ko pa di undarangay piro-piro minit harot 2 minit nundarangan nukura to nundarangan moy dat katanang-tanang katanang-tanang pay pumusuon garon nun do kago
Ato kay painsaduan dat iyati sebagai panahon da kinarahingan nga lebih kurang itiad diri tu naborasid iswang nga kitabot sayra na patumubat ti sangulun nga ino pa'y rogon idi nga sumaliwan mantadi kaposian dati mantadi ditulun piro lined gumuli isyo o kita siyo nga oborisi di hitulun. Kada po angat ay kaguhit 7 roh yang lebih kadi turu orod ilobi karaat ka. Gisombo ino pa'y kaposian ditulun nga lobi teruk kaman tadi kaposian daudit apa na kotawat. Iso no pamantadit mintalang tay kami mbulaid ay tu umbalorogon isuang kaposian dati nga mantad ko iso tinumungan to kod borosan pod isuang keluarga tay ko isuang ka gereja nga indama kam harahi mudali da rumahat harahi kon kamu dali iri bo iri no hit nga tandi rogon dot tumangkid kon pa ka tumangkid nga sumansala inoretan da isuang Ibrani 3 ayat 12 dahiti dot harohi kaban ya kapi ola ayat kita ni kapi lagi Ibrani 3 ayat kapodom 2 intata ay ni tompinay ngai moy dot ipagilitan na kayo kada harosang ulun iginaw na padaw nga araat amu atumbayaan mantad ko isiyan po nga murtad itagwangan dat kaposyon kumakinorohingan ilo nagilo bohitan nilo bo mantad dat iso tinimungan datid igereja sigug kay maharahi mudali dat sumansala ina pahimu dali di nga akon katumilambus harus iswanggot santaun ay elanam harus sangulun iswang 2 tahun ay soy sumansala korikot 5 tahun palad kad haro di ho sumansala idit ipagilitan dati nga ilo nolo kamoyan dat manda dat timpud irogon kadaw nga manda dit timpud hinggonoy timing ko kangamot haro sumansa dadamot to iswanggot o girot pa'y kaisisaan nga may galidit ay say sumansala mumbalon dad ay lumuhoy haro nun day mintalang kaubasan yung matirit ya digi anta ka po it kisamangat ako po ngayon no kayumpo nagiit kay sisani digi tok ay siya sumansala iya ikomundat kisamangat alay do po nga napasan miya galot ti kamunda parkemahan ngay pumoinsan papaharo parkemahan kisamangat nga iti tanganak kumoin 2 kisamangat kumoin 3 kisamangat haro nando tangay 5 mo ninuntod nga momiraw pondo moy hirih nando mimbulay nando tit sumansala iyati kadaw nga iswang kay sisaan dot gereja bulan 1 kisamangat bulan 2 kisamangat bulan 3 kisamangat sari mo bulan 4 bulan 5 korikot tadi bulan 10 nga lumuhoy-luhoy na di lumuhoy-luhoy hindi nga no kadirogon inilah waktu yang tepat kadisya nga puji Tuhan iswang kay sisan dati dot ay munikid kaswabon bulan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sa mati di bay no kisamangat kasari to kayo wagi jadi moida kisamangat kasarim ayso na dahot kasiwatan ayso na dat sira may lalad lumuhoy-luhoy kadirogan gi iridahi mandati
kisah mangat awal tahun gitu. Jadi kokitanan dati dot milo na po kisah mangat na po da kasari po. No jadi samangat ta dusun opogot ta po kasari, opogot, ogorot. Suway ni gadi karangahan dongon retired ogorot ki opogot. Haro kasari ginawod haro mo ti di paing ka may toko ka haro hitiod di. Sekeron pa din ay haro mo ti di hot doa 10 hari. Doa 10 hari apa ya? Apa dahay no kaindalan ti dahayoy. Haro mo ti di doa 10 hari ka nga haro hit ako boros. Haro hit situk. Ako ilom nuno po boroson. Haro no hit pagihuman ta ko po timpo. Haro nagiit aya umay na po ko bayno ka. Kada ta ko nadaan waydot ay kasiwatan kokitanan ni rogondot kasyom iti no timpo di kontok kopiad mo ito ko pagompuong diolo ka. Man no pod ikisamangat kasari. John Matajim. Ipikaruhangan nga kada do kakakawin na kisamangat kasari gisom mo timpo doon do pero not taon no mikaruhanga kisamangat kasari hali piad susuway na diha samangat nga kisamangat kasari isuang pikaruhangan gi kon no ko isuang gereja dongon gyud ako imbulayay. Iyati no po nga kanu toko ayat ko po mapat. Isuang Ibrani 3 ayat 12-14. Ayat ko po mapat. Iyati no po nga nakanu tokod bahagyan isuang dot Kristus asal saja iyati no po nga ogirot paingigit gisom mo kalimpupuson maya dot katumbayaan dot iman dati miagal dit kasalimpunon. Puji Tuhan. Paingkuroh ta kano po di timpunon nakatarimo dot katumbayaan kebenaran. Gisom bodondo nga iya din hot ay ginawa dati. Iya din no kapurimanan, iya din no paindalanan dati. Amu na sumimban. Pulot tagata rumasak. Tua da kalapasawit magalang nga iman na po dati paingkuroh ta kano po nakatarimo di Yesus di timpunon. Iya din nakasariot. Kagiroton katumbayaan dati kumakin rahingan. Kumodo. Iyati na po itulun-tulun dot paingigit o girot paingunda kasari dumaganda di korikatan di Yesus o kuminduo nga memang da apatut na iyati na po nga haro iman kesaksian da koposyon di paimiyaw kesaksian yang hidup. Ngayon na po interview. Ngayon na po uhoto. Monikid do kayo nga atumbayan ko haran po pangalaman koposyon rohani di mila do kayo pasusuyon. Ilo ida ka daw kalangadan kulo bo. Insan ta daw do sumonu nga ay milo hakudah dot rumamut di esih talin manguhat ta paing kukuro di siyad pagindalanan na koposyon paing kukuro pengalaman rohani manguhat ta ka di
Stella Ujin, paing kukuro di siya pengalaman rohani, paing kukuro ralan ko po siya nuway andaw. Paing kanagi kadaw di Sailim Ganduhaw, paing kuro di siya ralan ko po siya. No kuro gyati to tongondo ngay. Hingga dit kakusayan iti. Oh, miyagal di Edson Salumin. Muhot ako di siya, paing kuro di siya ralan ko po siya. Kaposyan da rohani, paing kuro. Monikid dati nga, haro na potit pengalaman rohani miyampay da kinorohingan. Om naray tanda hitidat mantad ko ino pananudan ino kagiraton da ko apatut ko nakatarimo dat titungkap mantad da kinorohingan. Puji Tuhan. Sakira payad nakalakud-lakud ako dadi taon di nakatalib nga mantad ko kanta-kanda pumagunan da timpo bayno nakatanduli ako di kago ka. Kadano ming karakata ki. Ming karakata pi ako posyon nga puji Tuhan tu maya do kasiwatan datid ay kapagyampay kasari min susuab. Haro di higinawo kapurimanan datid gumuli kago kumakinorohingan. Om haro na piro-piro ipagilitan dati do karait. Iho na patim talunon na hapod taon kud anak ko la ka gereja kana diwakon. Haro na hapod 5 taon kud nakatangkiad mantad da kinorohingan kaposyon ko. Nga mantad iti kay sisa no kaswabon haro di kago semangat ko dat gumuli kumakinorohingan. Puji Tuhan. Posikay ka madaw ko kakusayan at sakiro kodop. Pologosan no hit iman dati dot man uhupay da boros sa kinorohingan igitan to ko ti kasaksian da ipoy miyaw isuang kakoposyan dati. Om patilambusa no hot kagiratan da iman dati kumakinorohingan. Tu kinorohingan na pohom pentopot na isyo dot osili dot sandihon dati batu zaman dati. Patilambus to ko na migit to kumakinorohingan gumirot. Haragya dihi karaitot ay tok oruhay na mo tidi anamanam. Iri nakapiyahi kabungaw dati tiwag iri no hit pianda dandad. Iri pianda dandad, iri pigi ginawo it anamanam. Nga inapakaguhit magampung dati nga sayra na pod ori ko tit kanta kanidim lari la ko pergunungan ka. Hingga dinuluhon. Gunung Kinabalu. Lari la ko pergunungan. Hinadoko Gunung Kinabalu. Hitidahay Gunung Terusmadi. Terusmadi piya nga ko kumbalo kaulo ko makukuro. Gunung Kinabalu. Ako kumbalo kaulok ko kumanda Gunung Kinabalu. Dahulu nagi di may Gunung Kinabalu dat may nagi takadat hiri kagatan nga mikab-tikab pod iya pod di pinuhubo rokot to pinuhubo. Nga paingkura magyadi rito di. Subuh-subuho ka kaka nurdi. Subuh-subuhom kanagi kadaw iyo kayo hi kabandaran mamusaraw ko nakamagmuli kampung ka. Orikot na pumatinday panginggaritan nga hilo po hi milad atid kay sosado pundo mantadidit panginggaritan dati adi ka. Nga iya dit apang kalo mo ti oy. Iyati na po'y nobasat ang ekon, nobasat karita, nobasat ama manaw gakod, nobasak kipas. Aiso nagi ekon dat karita. Iya pamuan suot kapurimanan ki losuan. Muli kau na kampung labi pandad ihina bandar lah paingyan ki. Muli kau na kampung
modop nun do ako dop no kuro koy hiyonon da tiolo no kuro mi hadi tanak ako dop losuan paing kuro to kadi kaman na muli kampung kat ori ko ta anamana mo tiade nga ina po hit katumbayaan dati hinggo to kono po nga kinurahingan akan tetap menjadi batu zaman kita. Hinako kabandaran, kinurahingan nohot batu zaman dati. Hilo tokod kampung, hilo kepuruan, kinurahingan ni batu zaman dati. Isiono rikoton dati. Isiono hit milo dati dot ait sondihon, isiono milo dati dot igitan. Hinggo tokono po. Kemudian po di nga oto po tiboh dot hitin po kampung nga miagalid dit agagaan po tapurimanan lah kada burasa dahara anam iti pia timpu dodendo iti kaposian dati dendo nga papurimanan ieu dit agagaan takuri no kuro okon pia ko pirih ngai nga ogumu pendo pirih ko ikabandaran bandar jamban pa nga bayaran ay so not nunu na po balian nunu na po ay gitano nga bayaran ngai so kurang-kurang kat ikampung po maharo pa ituntug gundok kapirih lah may kapangukadot gundok nga pirih pakasari so kurang-kurang tiad dila nga ino po hit ay numan ponto ko numan paylo kumadatid lo nga Yesus kinurahingan dati isiyono hit akan tetap osilih dot batu zaman dati hinggo takono po paingkan lagi kadaw ti kamun naman dado karikatan dot kinurahingan do kumen duo hinggo takono po nga hiri takono mandad sakiran mamutung ketimpu dondo hino kono mandad do karikatan do kinurahingan sakiran dadamot dati momogari bar karita hiri takono mandad dadamot do kayo ipay ngodop hari ipay latan ino kono mandad harohit hilo karajawon hilo to kono mandad sangin sikul hilo kono mandad hinggo to kono po nga maganda to kod korikatan do kinurahingan kumenduo korikatan di Yesus so kumenduo kumatalu ay gugumu po di hoy ino pa'y tulun-tulun da paingigit ogirot om paingunda kasari demandad do karikatan di Yesus o kumenduo nga kasari-sari dot popoylo yolod paingkuran ako kabontugon da kinurahingan isuang ko kaposian di lo damon kita daw irini na boros ditenul kesaksian yang hidup kamun na po nga akon ko hiti nod ay kiki arami susuab to kami balangas right ko boros kinurahingan iyo ko kadaw nga akon ko hino na kuminot popokitod iyo kayo na po nga pananod da kinurahingan nga isuang da kaposian dati daw manikita daw hali piad paintutuk to ko ditulun-tulun dot atumbayaan da kinurahingan nga ino po ralan kaposian dati nga painturi dong kasari hirih kasari irini kamundot kesaksian yang hidup ino po himan dati pakitono ipolombusan dati nga okon ko ikuoh no pumati om ka sayra no po manahak to ko kesaksian nga iti no po kesaksian iti nga okon ko doho iti boh ka kubasan gadid isay do ko hara kesaksian kano po nga haro hiti di nam iho nga basa ko iti did may pagano dit dambokon na nawayaan sayra no po haro hit
ruangan kesaksian moyo kuno ndo panahak kesaksian iti na pa kesaksian kuti nga mantadi sisi kosidin koni kadoho itibo ka nga miagali dit alumis sa karangahan iyo dit kosondot to kopia karangahan dat ino po kesaksian nga dia det nawayaan sendiri o kono ko kad ikuhom ka nga hinggo da kanu kod mo borosot paingkahan nawayaan ko jam betiati iyo hoom ikuo iyo hoom i dawkin manaw panaway had ay isuang tindalanon no moy dihilo sandakan indama ano po hom ino pa'y kasaksian nga poimpasi iya anak kawaya iya apo paindalan jadi ino pa'y komanda kasaksian di nga o kani kamuro dot haro pa'y kantakan no miyagalid dit koronob miyagalid dit it koinggorit umboroson nagidati do kasaksian kehidupan kesaksian yang hidup nga itinut kaposian dati damon kita daw paingkuro ko mengatur dit dia do kaposian paingkuro to ko mengatur ti tanganak paingkuro mengatur ti keluarga karuhang karaja irinya kesaksian dati det mun kita daw puji Tuhan tu insanan to kono penting nga aulud aulud di kadi mangisa samod lah ay ilanom agumuit mati kabaling kahangan na kaposian at iswang pikaruhangan tanganak keluarga pekerjaan ihati pia secara pribadi nga akunon takay agumo kabaling kahang kaposian mo nga ilo nagidadi lot man takada umbalay dat papumbangan moid ino pa'y kasaksian dati di nga kasaksian yang hidup miyagali na boras di Elde Andrew ditino kesaksian yang hidup it ralan kaposian da sendiri sayra ko kita tangolun dat dati dat karuaraga nga tayaan na tulun no kuro o kita dat aulud ni looy ka iho nga ko kita kuno dit keluarga dosway tayaan hari ginaw tayaan bagi nga iri ni kesaksian di lo di paimpasi o manu takot ihati nga iyo dinaday kesaksian da kaposian di indalanon dati o kita tulun nga o kunon da tulun dat iyo lo nakapiyahit pananud da kinarahingan na paintapot ka haray magyandet minsusi-susi na lo paduli di lo iri nagidagi tujuan dati itamo don toko iyati no po nga mongigit toko dit boros sa kinarahingan miyampaid ogirot to hinggo no po ngayon dati sayra no po haro hatulun dat ko kito orohian do mongilo gisombo iyolo no po nga osuduan da maya idiro kudus iyolo kadaw nga korikot to kumakinarahingan sayra dat ko kito dit kaposian dati monotos kasari da mumbalat mumbangan gumirot kumakinarahingan isuang dat khotbah dati isuang da sinding dati nyanyian dati nagi maya do insanan no pohot program rohani nga iyati no po popointalang toko do kabontugan da kinarahingan nagi kehormatan dati kumakinarahingan di pokitonon mantado insanan nit tanak-tanak kinarahingan tok oroitan pulo kumundo kehormatan gi ilo nga iso iot ay halo tagayo bo oroitan nila kumundo kehormatan so kira no pod igereja ngono po dati imbulaya ilo kehormatan nga miyagalid dit
Aga Timothy oy. Ino po'y tadaw ko ni habom nakalambat ti hay mini sambayang. Ngayon no po ukado kapila kalambat ngat no may sambayang nga milay dati borosan dat kurang hormat ti kumad kinorohingan, kurang hormat to kay kuma kapimpinan gereja. Tu isa no patandad hormat ka di sa sangulon nga tanudan dati iboros di siyo. Okay? Jadi sekira na po kadit ay kay si sana gereja pukul 9 ta kamimpun, pukul 10 ka na rin lumikat nga miya galidit kurang hormatit di bagi. Sekira iswang ga gereja di timpo bayno no po hit diguluh po nga kakitanan da tertib aulud ay so na timo dasta nga timpo bayno iyo di mambayang sambayang mah mondig tondig nga wadas mo kinongokot ba iyolo kakitanan no po miya galidit boros ano po iati dat mi boboros miso sarita sekira na po mi boros ako miyampay di pailin gidil mi boboros si hay nga iho na po nga ako mintong gisyo pano kakakulot lahin po nga mimbar simbari mah iya di dakaw na po kapurimanan ako kurang hormat ka amo sayra na po apurimanan nga ang pailihon po man po day sarita lang pati lambusan po day pibabarasan ngono po yung bulay lo kurang hormat ay gumu yo di agayo dat isu da agayo dat timpo da bayno ilatang anak dati pingkuro ay ilanom sambil sumambayang sambil makinangukot ba hari main game mo hila gereja ikongonduan sambil lumambawang mamawasak na intay pag-isiyo ka jadi moy dat iati no padati nga ikomoyon dat haro dalot hormat dati sebagai pananud da kinarahingan kuma 2 kalimpupusan iti nga aga Timothy asi ino pa'y tulundot ay ogirot paingunda kasari manda da karikatan da kinarahingan no kumain duo nga asaru asatya isyo da momogompi tulandat hari Sabat akan selalu setia memelihara hari Sabat hari ke-7 hari nunuh dako hari Sabat haroy kantakandet hari Sabat nagid iti bayno jadi kanihab jadi di hari Sabat bayno to perubanan ko inagi hari Sabat kopihom ato ko korikot nga inagi okon ko hari Sabat nga korikot kumbalo insan da pinapaindalan ni hari penatalayanan ino pa'y hari penatalayanan di nga hari Minggu miya galubay no intay na di huguan ni jadwal kasi nakuradila tu pukul 8 sitang mimpun nakuradila tu pukul 8 sitang mimpun kasi yelo nohot tempo dat numani dit minumon sa jadwal patantuo kangko nga kasya minum asaronum karikat katulundat karikat kay anggota dati 8 sitangad kasuabon kasya iho di nga kasito ko nda topoti oy ohoy kahara di ginakot yun di
intangay pagi ki pukul nuno karikatan ti gereja asyam pukul 9. Pukul 9 nga mamiraw no anggota dati karikat gereja iri na po nga hari Sabat. Nga bayan na pati nga hari Minggu, lapan si tanga ila jadwal at pinili do kayo. Karikat anggota kasya. Mungkin da ino pa'y karikat nga pinapailat masa nga pagumuan na pod anggota ay karikat ilalapan si tanga. Karikot na po ilalapan si tanga. Kamuno po nga suway no matidihot. Katumbayaan dat ang anggota dati tiyadi ka. Dawlo na gindad ay rumikat na lapan si tangad okon ka hari Sabat. Hari Sabat yang pukul 9 nga ato ka po kabulat. Yun di. Jadi sa kirano pod sa kirano pod anuan dati da ilo na pod hari Sabat nga right ka ititimpo ato kay. Oyo to ko pod gagal to ko ti. Pukul 9 mimpun. Kaubasan dati dati kang ko pagi mga iyo nga kalambat ko kaubasan dati nga pukul 10 nakarikot. Pukul 11 mang kuywakon. Ujung-ujung got hiti ako na po hati wala sumambayang pukul 11 si tangan nga manataod ipoy lagod inila harapan no ako supan ka. Nga pingkuro magyari digi kasala kay kalambat ako rikot. Kada po dati baro sa ako ngoy amoy nag-iitim po kasala kahit ako rikot to awal kalambat. Duso kari digi. Nga sa kira na po di dat ay kano po kinarahingan isay na po dako katano dilo pukul 9 dako suabon may sambayang ako asalamat kano po ato koy agagal nga ito ko nati tu ilo not nga ay iso no mati komundat kurang hormat tumudiriman ko piho tu inagitimpo nga kurang hormat tumarig to koy mawal to kana kaman hari Sabat. Umbalan na di dati dat manimban it timpu dati mo ontok orikot to ko itimpu dat pinatanto ko piyo. Nga susah ibagabo. Megal ko pukul 8 nga mimpun. Kaubasanan no pa dati nga pukul 8 nga mimpun, pukul 9 rumikot. Manunod pag-usawon pukul 9 mimpun 9 si tanga to rumikot 9 si tanga mimpun pukul 10 to rumikot iya di miagalid no basanan na tiyo di nga may na pamanda pamutungan pukul 4 kasuabon tumurun katurun pukul 4 may karaja pukul 8 dat sumuang hiridupis tamprin pukul 7 karikot ako no. Iri nakaguhit kasuhayan kagulo ay. Aga-taga timotilo ay ki. Nga aduyaan ako ilo nakadawhot pagampu ang girogondot ay may da mangubas dati dat kurang rasa hormat iti kamon tulandat. Agat timoti kada agat no let tadaw sa batil lo. Nga ipanumbayaan dati sa kira na po dat igitan dati miyampay kinarahingan ay gitan ni dati. Ilo no hikayakinan, ilo ni katumbayaan dati. Naboras dahiti dat iyati na po apatut tokod maganod pendirian yang teguh.
De iati na peti nga amu toko menguramat di tadaw kumoyso isuanggot sa minggu. Kamu na pedi nga toko menguramati tadaw dosuai. Ino padahi hormatan dati nga itadaw sabat. Kamu yan pala tidak menghormati ka nga ino pa hari sabat idi nga kada dati tinggalanay tadaw dosuai. Hari sabat kanihab tinggalanan dati dabay no. Hari sabat ti kanihab hari is ni na paningolan dati. Mantadi di iati na po nga menguramat toko det hari sabat kakuaan na po nga irinohit tadaw det pinatantu da kinarahingan minundorang isiyo minamarakat pinapakita kumadatid irinohit tadaw sabat di apatut dati det tanudon pumugampion miagal di kinarahingan sendiri. Anaro di hari sabat ilo gumu na hatuhot dati ray tilet tulandat nga putan na kagu dati kagu lah kalimpupusan ihati na po itulundot paingigit to ogirot mandadandad dit karikatan da kinarahingan da kumenduo karikatan di Yesus sa kumenduo nga haro iso ipagangatan da hiti iati na po nga angat tatap tay ko consistent isuanggot kapagindalanon da iman itilansanon dati nagi lisih dati demoni kita daw sebagai pananud da kinarahingan ilo kagu isa boros sa kumunda atatapot aga timotilo consistent atatap sedangkan da ilo piat sakot-sakot nga kakitanan po dati miagal ko ilo gata lah imamutung ino pa'y gata nga ino pa'y isusugata ipulot ti gata nga tidak konsisten ananaro na patadaw nga kumura nga ipulot ararasaman da to insan nga balong-balong numaik kada to kono may agalin gata lah manu to kon ino pa'y katumbayaan pananudan iman dati kumakinarahingan nga konsisten hopod no po hopod no doon na hopod hatus piatus no po hatus piatus ni pananudan dati kagiratan dati kumakinarahingan hali piad mintalangot pioduhan pagisapan gisambot kapuriman to kodad miagalit okoro no ginawo lobi pondoh dot litan na kagu tilombusan na kagu ti hara komondo panginggoritan gisombo iati na po nga ipagintangan toko ipira-pira ipagilitan dati haron nundohit hundo ka ginawo haron nundoy lumakod at katumbayaan kumakinarahingan haron nagimangkuit monong kiadot iman dilo kumakinarahingan nga ikatumbayaan toko dot iati na po sebagai pananud da kinarahingan di poin topot kasari-sari toko poin kakato ogirot miagalod dit batu karang hinggod iti na po katumbayaan nga sayra na po orikatan toko tit pagumbalan dorogon nga okon nagid momonsay dati gumirot kumakinarahingan inagiit lansanon dati kumakinarahingan nga okon nagidet minggayo ilo dadi hot ay rikoton dati lo nga irini kamoyan dati mantan po di timpunan di tenu dot muti mundorong irogon demoy pagampuang dati sayra dumumbal to ko gumirot tumbayaan to ko irogon kadaw nga monotos
Muno to sa isiyong magihumbot ay nunuh nang kuot ralandot mo'y pamarato dati. Mumbalumbalo dahi soilin sarundot gumirot kumakinorahingan iragon ka daw nga ponsa dia na supiapat to mo'y pagompuong. Mumbalumbalo hi santanilian sumusi-susi na dititok kay kakitanan na po diti pamagunan nga yadit rumag dito mod nga ponsa dia na hit panghalusiragon na may pagompuong. Ilo numatilo kagatan nga dati nga ikalansanan dot sayra na pod sumondih to ka kumakinorahingan iri na dahit ay milam momon say dati dot tumilambus sa ogirot tumilambus sa tumuridong kasarid iswang nga katumayaan ampay kurape awayaan dati tumbayaan ako sayra harapi sa kadungan dati nga miloh dad mamusus dati tumilambus kasarid ogirot ta iswang katumayaan kumakinorahingan ikalimpupuson mantad dati iri kada ta kono andad dot isa itulun do moy pangahak dia nga mumbal ta kono dot mundar mumbal ta kono tumuri donggot ay tinan dati sandiri katumbayaan dati sandiri makiuhop ta ka kumakinorahingan maya da sa kadunggo kombolutan ngay iyati na po nga milo darumindog katumbayaan dati kumakinorahingan. Nung itambalot, Yesus ka sa sarito mo, ay sa ko iba, sino kadang katong Yesus kusong dihon. Kano sumambayang tako? Kinarahingan iswang kerajaan sorga, kasuabon diti, insan pod on si kawiyahay to, og gumuon nawayaan dahay right ko, pangitanan, iyahay na pa nga, pananud nudit, minsing umbal at tumilombos sa ogirot, ang tumuridong kasarit iswang pananudan kumadya. O gumuon na hot, kantob dahay, o gumuy kompuong, nagi imamagayat dahay dot, ay moid idon pamagunan nga inigi kadawhi katumbayan dahay kumadia sayra dat sumon diahay rumikat kasari kumadia nga haro hiso kadungong panghupan no kumadahay o gumuad usa dahay kolomokon dahay kapolidon dahay nga tarimo na hay dat rumikat kumadia Tuhan may na hay uhupay dat tumuri dong kago maya dit panubayaan ginawa do wago do papandalan dat iman rohani dahay kumadya. Kung sikaw tu hino kami ang paidahay iswang tindalanan ko pasyen dat tadaw do bayno nununo pa abantalan dahay nununo pohot aruban dahay nga katumbayan na padahay pahinggirot paingigit kasari ay kumadya. Kung sikaw Tuhan mantado sa kadung nununo pohit ralan ko pasyen dahay nga irin nahit titudok no. Tinasambayang dahay, iswangaran Tuhan Yesus. Amen. Kay kung sikaw dat kinapagyampayan dati kasabo na bay no? Puji Tuhan tu alumi sa piramutan mantadik kasalimpunan gisambuat nai insan pakagud hariti pagangatan dot alumis right ko harahimuhot tot kamoyan da pelayanan air okay? Iho nga ako di kayo mangimbulay ko piyat ako kayo mangimbulay ko piyat kuro nga
mandadto kepada dat simbarot kombolutan piro-piro kombolutan da milom mengimbulai tit kemudian da pelayanan air moy dad ay so nondohit kagaton do ginaw ay si kantob ay si komundot keragu-raguan isuang ginaw dati dat pengkura ti kemudian dat pelayanan air ngamuntok na podit no kombal korongaw o baso korongaw irin pa nga ining guwasandat komondat EMR sa kira no pod hari mo orhan mongilohom miloh kaudat rumah mutit kombal na korongaw mila nagi rumah mut do sendiri dat mongilom pengkuro nga moy dadat aiso da keragu-raguan dati nunuhit pagiuhupan tokod momolid tinggin andadan to kapot piro-piro ho simbarot kombolutan ngai moy no kadidan ng giris transparent do gyanda jadi dondo na pohom ina pohit ay kapagiomungan dat untuk pelayanan do waig nga nakarikot na 870 ringgit kung sikaw dit ay sokadungay do kayo ikalan sanandat iti na da kadawhot isa oralan datid aparaga popoburu da pelayanan dat dadamet dati dat haro po kasiwatan da popindalan iti pelayanan dat iti pamagunan da timpudan da hinakopohom kapisalot kagud kasuabon da suab